Lapha sikhulu sihlangana sise kwindaba yembuzi. Umqoka ke ukuthi sikunanzelele ukuthi kona imbuzi somnotho omkhulu. Njalo sinanzelele njalo ukuthi kona okhokho bethu babevele belembuzi. Kungakabi lemithi yonke yona le yesikhiwa esisebenzisayo. Babesenza izimali ezimbuzi zabo zazingafi. Okuhle futhi ukuthi le nyama yangikhona yayisiba inyama esebenzayo emzimbeni yabantu. Ingela mkhuhlane le eminenginengi esesiyizwa kathesi. So mina ngiyazifuya ke imbuzi. Ngisebenzisa imithi yesintu. Simple things like emanzini eziwanathayo ngifaka umlotha. Ngifake icena. Then once in a while ngifaka ogarlic, onion, phosela nje emanzini. And that has shown ukuthi khona kuyanginceda kakhulu. Kulento ethiwa lihlwili abalaziyo egangeni kutholakala esifuleni. Ungalifaka ehlwili, you don't have to dose imbuzi zakho. Siyavele sihlale siqinile. So yiko engikhuthazayo mina ukuthi abantu bakithi asibuyelene esintwini sakithi. There is money in knowledge. Knowledge is powerful. But then it becomes powerful more nxa siyisebenzisa njalo sisenzisa izinto zakithi ezingaduliyo. Because whatever you put in, you must get out. So nxa ama inputs akho emalutshwane, you'll find ukuthi ama profits akho ayaba high. Thina esingela mali asikukhangeleni khonokho. Siyenze ukuthi kona sifuye imbuzi ngesintu sakithi. Nifuya imhlobo emingaki yembuzi? Mina ngifuya imhlobo yonke. Ngile Bhuwa, ngile Kalahari, ngile Savannah, ngile Mathebele, and then ngile mixed engizihlanganisayo zonke zonezi in one crawl. Angazi ukuthi ngizaphuma lo mhlobo othiwa yini khona. Kodwa ngiyakuhlanganisa. Ibizo lena ngubani? Mina Colbie Ncube. Colbie Ncube vele Plumtree. Lifuyela ePlumtree njalo. Ngifuyela ePlumtree.